بسم الله الرحمن الرحيم. شروع بو اللہ نامہ کے بعض مہربان و بے اندازہ رحم کرو کے. والتين والزيتون. سوگندند انجیر و زیتون ہے. وطور سينين. وطور سیناء سرزمین سوگند. وهذا البلد الأمين. و ای امانت جل شہر مکہ سوگند. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بے شک ما پیدا کرت انسان را من بہترین ڈیلو ڈولیا. ثم رددناه أسفل سافلين. پدا بری ترینی جہلترین درجہ ذلت ہے. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بین ہما کسان کے ایمانش عورتوں کو جوانے کارش کرتت گوڑا جریدے انت پا آیا اجر و مزی کے ہچ انتہا و آثر نیست. فما يكذبك بعد بالدين. گوڑا چی چیزیں تراد پدروگ بند کنگا سکین دن چا اشیو رن. أليس الله بأحكم الحاكمين. زانا نہند اللہ شرطرے حکم کرو.